that little mouse, 'cause I'm an albatross. Katak jena ke channel da tum taram lok sharing asi ki video sidi kai noy kan khoi ge uncle chip natraga khoi les kumba natraga kurkuri kumba dai khoi ge 2GB data Airtel ge free da piba adu dai khoi kamdw na my Airtel app ta changa kamdw na apply taw gani habi matang na adu video si lo phting mi kamdw na apply taw gadam no habi video si da tum hai jage first sam da noy khoi ge Airtel application dai khoi open taw bi gadam ni open taw bi ra matung da second interface thola matung da khoi ge si da my couple na ama ubiramgani adu sigi mai couple se rekoi nambira matung da ko sigi interface thola ani si interface thola matung do je ke hariba ai sida aina uchariba sigi achapot se yauriba ko sigi number se sigi ko sida nambirani si number nambira matung da dum claim dana matung da somene khoi booster claim successful line am thadore si thadopira matung de khoi si maka close na re close da nambira ni close nambira matung da bira close nambira matung da somena thola ani si thola matung da khoi si gida makha da gi 2GB data le si de khoi hana aina redeem taw gi baine adu mathak to ji angang bagi si gida redeem na le se 2GB data redeem le se khoi si gi redeem sida click taw birani redeem sita sumina click taw bir matung de ko sumina booster redeem data has been successful to your account successfully ena sumina thadok bir ane thadok bir matung de ko back chat la se back chat la matung da 790 MB ni yaw se si aina hana redeem taw ki baine sumina no goi ki so hana balance yaw tara ga di sumina chongthora kan kari gumba balance noi gi dira account ra sung yaw yaw dab tara ga di hoji ki 790 MB do adumena dum chongthora kan aduga karigumba nangi net balance hanadagi yawba taragati ikhoigi nangi net balance yawriba net balance to karigumba loikiba matungda ikhoi jike ikhoina hojik redeem taw 2GB data redeem taw gibdo masa mathantana adum samakane adongi net adum sijinaba yagane nangi net balance hanagi do loigi taraga so adum ikhoina hojik redeem taw giba 2GB data adum sijinaba adum yagane adu ai ngasi gi video ji swaire sum lojang jarage mathangi video da muk thenga che adu ai gi channel asu subscribe taw biyo amadi video